Delta Agrar u svom portfoliju već ima jako prepoznatljive sorte, tako da pored nosilaca prodaje kao što su Solehio i Modern, iskočile su neke naše sorte poput Bazilija, Pibraka, poput Marvela koji se sad pojavljuje kao nova sorta od ove sezone. Apsolutno sav portfolio je pokazao izuzetne prinose koji su išli i od 8 do čak i 11 tona. Kada je u pitanju stočni ječam, finola i karmina su zaista odskočile i možemo reći da su to prinosi preko 10 tona koje smo imali u raznim regionima. Ove godine nam daju za pravo da očekujemo veliku tražnju za našim sortimentom kada je u pitanju prodaje. Ono što je prepoznatljivo u portfoliju Delta Agrara i mi kao distributeri semena, pšenice i ječma jeste taj kvalitet proizvoda. Delta Agrar kontroliše kompletan proces proizvodnje semena. 90% površina je zasnovano na našim imanjima, gde u kontrolisanim uslovima mi dolazimo do najkvalitetnijeg semena koje uz najkvalitetnije tretmane postaje taj premium proizvod u vreći koju možete vidjeti iza mene da se proizvodi na najsavremenijim linijama u našem doradnom centru u Somboru. Tretman Sistivu već 3. godinu zaredom Delta Agrar će imati u svom portfoliju i apsolutno svaka naša sorta pšenice, tako i ječma će biti u varijaciji sa tretmanom Sistive i kada sam rekao da smo imali te vrhunske prinose, mogu reći da dobar deo tih rezultata koji nam se javio je bio u stvari sa tretmanom Sistiva i najave naših kupaca koji su i prethodne sezone kupili seme sa Sistivom da će ga ponovo kupiti su mi dovoljan razlog da očekujem povećanu tražnju za semenom tretiranom Sistivom. BASF. We create chemistry.